Kırtıp yığıp top bitirirler idi. Стоять. О, халық. Siz meni ko'rasizmi? Qo'yali. Oppa. Oh. Men de sizni ko'ram bo'lay. Opajonim malay qaramaydi. Xotinda aytayindi menga. Narsaga sen oraqi ishasin dey. Men aytam, men betoni ishmim. Talinkaga solamda ipiga monib oshim men aytam. Mana bugungi kunda qushlar da oraqi isha. Ishonmaysizmi? Yarar. Mana qaytdim bir kunni ishdan. Ertaroq. Uyda yashirib qoldirgan Samig'ullam bor edi. Men buni qirli stakanga soldim da ko'tarib jibarmoqchi edim. Qaytdi kirdi tigi. Izmiya. Xotin. Men buni xotin ko'rmasin deb ko'kili sagat ortini yashirib qo'ydim, menmi? O'tiramiz kish bilan televizor qarshida. Xotin men malay bir zaman ko'kili sagatdan ko'ka chiqdi-da. Mujik sagat nishadi. Men aytam sagatning o'zingda bit. Sigiz men aytam. Olaysa ko'ku endi dey. Narsa, sagatdagi qush tugul deb aytasiz-da, ko'kin. Yarar. 3-kunni xotin samagun oyirtgan. Qoldiqlarin tovuqlarga olib chiqib solgan. Tovuqlar isirishib bitganlarda ateş ortadan quvib yurilar. Vəli siz ateşni baxtli deysiz. Bo'larsin baxtli. Ortingdan 20 isirik xotin qiz quvib yursa. Xotin qiz ishsa tovuq qina tugal. Yo'q. Mana menda qaytdim bir kunni ishda. Qizmasha. Ko'p tashmadik endi. Neresi endi u? 3 kishiga 10 butelka. Normalmi? Eshikni ochib kirgan bo'ldi. Xotin uqlov ko'targan. O'tiram qabahat dey. Men aytam, sen hozir o'lgan kishini ko'mirish ko'p moqsha kerak ekan bilasizmi? Shunday degan to'xtadi. Shundan aytib bu. Tog'im bir ishib qo'ysang, uyga kiritmayman dey. Men aytam, yarar. Ikkinchi kunni ishdan mujiklar qisdi bitindi. Men aytam, 10 gramda ishmayman. Xotin shulay deydi. Uramda bombosh bo'lib yashaysa kelmayali, men aytam. Topqansan qayg'urarliq narsa deylar tigilar.
Менә сиңа ди, әші тұрмады бір сайда. Редька, егер де шоным білән закусить етсең, ауыздан орақы иісі келмейді. Мен дурак жандым. Қайтам, үйге қызмаша. Ишекні тортам, ишек беклі. Ишек артында қатын тауыша. Қайттың ма? Қайттым мен айтам. Ашқыштыға тұрған тишекке үр әлі де. İçmedim ben aytam, içmedim. 1 gram da yok ben aytam, ma. Koyasın әлі ол тишек. Шоярып туйдың ма? Қазір инде ауызың білән үрді. Мен өзім тұрмышта көп көрген кішейме. Но мұны қатлысын көрген жоқ еді. Бұлай тіге көп жерден әшілердім енді мен. Мясо комбинаттар әшілердім әлі мен. Білекейгіне пышақ берділер. Міне шының қатлы. 1-2 at натиресі ішлем, құрым бүтін кіші ит ұрлай. Мен айтам, мен ғады оридыр енді. Мен енді обайлап барып жеткенше. Тігінде бүтін итіні ұрлап бітіргенлер. Менға бір сыйыр жилімі қалған. Ярамаған мен айтам, қатын пирашки болса да пішірір деп. Алдым да тығып қойдым бұл жилімді. Міне шошында. Әлі нешік тұрашында. Бірақ нойда менің қатын қыз түгіл екенini білелер бе? Шолынан түрте жүріп, Шушы тирәгә жүріп жеткірдім. Нормально шығып кеттім, бірақ нойдан сезмәділер. Автобусға кіріп отырдым. Үйге қайтырға керегіш. Іште әзірек шиірткенге көре ұйқыға кетілген. Бір заман тігі кондуктор қатын қаршыға келіп басқанда: «Эй, товарищ, это же неприлично. Магазин открыт, видно ли?» Мен бүкіріп қарасам, тігеннен сыйыр жилімінің бір имшәге шығып тұра. İki de oylamaydı, belekey bıçağımla çıkardım da. Yesip aldım da fırtışkıran tutup berdim. Tegi xatın qarab turdu da. Otun bu kendisi man ortqa oldu da gitti. Men qorquğa qaldım betində ha. Men aytdim. Маржушка men aytdim. Не волнуйся, у меня еще 3 штука есть, men aytdim.
Zapaska bilan Durtov. Qara, men narsaga chiqdim ma'lumda? Men surorga olib chiqqanim bit. Bunda bufet qo'yag'i. O işte izledim topma. Diyaqtami, buyaqtami? Buyaqtami? Alaysa süylashtirib turgan bolalar men. Bufet beklana bitin nima? Ulgurmay qolam bit. Ittiroq. Ravishlar yumor teatri artisti Ravshan Siddiqov.